Nizan Khan UEFA Champions League season kalmeka league phase match nanung berchu khelzo anita a team in el somthum parukte na rualin league rauna an match nanung ber hi Nizan Khan an khela avain Champions League match som pariate meumai zan khata chan hun in anga an khel tina ni chu ti hian Champions League season kalmeka direct run of 16 lu team pariat an chiang kimta a playoff khel tur team som paruk an chiang kimta boka relegate team som pani an chiang kimbok heng baka hian playoff line ma chon thei turte an chiang kim ta boka quarter final le semi final line ma chon thei lo turte final ma a in ma chon thei lo turte thlengin engi mo chen a chiang ngal veka chungte chu tunruma hian in khel result soipa in kan soifia tel ngal vek don ani result big hi soima sata ila France club Monaco le Italian club Juventus in ma chona team pani ten goal an khung thei lova goal khung lovin anin ne to ka point khat veve an lo chuak Pafosin an mikwal Slavia Prague goli gol khatin an ne thunga Pafostan Vlad Dragomir Bruno Felipe Anderson le Mislav Orsisten gol khat cheu khungin Slavia Prague golom chun hi minisomli palina a Stefan Zaurapek khungania heme chai hian red card pakhat phor niin Slavia Prague player poimo Jan Borilan minisom nga pakwana a choyani Union Saint-Gilusin an mikwal Italian club Atalanta sikhat final neya golom chun hi minisom sarina a anan khalaili khungani Belgium club tha club Brugge point an mikwal France club Marseille sithum final neya phu takin point thum an lo chuak club Brugge hi minute lina leka Mamadou Diakon mangin man ruaya minisom pakhana Romeo Varmen mangin an khung bellea first half a sini fai ma an roi nuin second half a po khel nget jok ani chunjom zela minisom sari pakwana a Alexander Stankovic mangin an gol thumna an khungta ani Dutch club ro pui Ajax an tloma an mikwal Olympiacos in gol ni gol khatin an ne heme cha hian first half a team panin gol an khung theilo ve a second half a ero gol thuma lut minisom nga panina Olympiacos hian Gelson Martins mangin man ruaya minisom ruk pakwana penalty atangin Kasper Dolberg an Ajax tan asipura sud vele mase minisom sari pakwana a Santiago Hezean Olympiacos gol ni na khungin goldang alubel talova Greece club ro pui hian Dutch club ro pui hi khwalmuala an nea point thum an lo chuakani Spanish club Athletic club in Portuguese club Sporting mikhwalin gol nga aluta heme chai he minute thumna leka mual nei du Athletic hian Oihan Sunset mangin man ruaya minute som panina Sporting hian an defender poimo Usman Diomande mangin an sud vele heminu hian first half a goal khatlu beli minisom ni pariana Athletic club hian Gorka Guruzeta mangin ma an ruai lea mual nei du hian first half a goal ni gol khatin ma an ruai ma se second half mang thazok hi mikhwal team Portuguese club Sporting an nia minisom ruk panina Wolverhampton tante po khel thin Francisco Tinko mangin an sipuran suta additional time minisom ko palina a Alison Santos mangin an gol thumna an khung lea hun top don haya gol an khung mang tangka in Sporting hian khwalmuala Athletic club hi gol thum gol nia nein point thum lutak an lo chuakani Leverkusen in an mikhwal Villarreal sithum final ne boka Leverkusen tan hian Malik Tillman an gol ni khungin Alejandro Grimaldo an gol khat a khungbok English club Tottenham point khwalmuala German club Frankfurt sin hi final neya Tottenham hian minisom li pasarina Randall Colomwani manga ma an roi nuin minisom sari pasarina Dominic Solanke mangin an khung bela Spurs hian point thum hlutak an sual chuakani Spanish club langsar jingami Atletico Madrid ero an tloma an mikhwal bodo in gol ni gol khatin an ne heme chai hian mual nei tu Atletico Madrid hian minisom pangana a Alexander Sorloth mangin ma an ruaya ma se bodo hian minisom thum palina a Frederick Sovold mangin an suta second half minisom nga pakwana Kaspar Hok mangin bodo hian an khung bela goldang alubel tak lo awangin mikhwal team bodo zokhi point thum hlo chuak zoka an tang German club Borussia Dortmund an mikhwal Inter Milan an hne zolova gol ni luna mecha hian Italian club tha Inter Milan hi sini final chakani he mecha hian golalu thar hleya hun top don haya golu chawin minute somrir pakhana Federico Di Marco mangin Inter Milan hian ma an ruaya additional time minisom ko palina a Andy Diouf mangin Inter Milan hian an gol ni na an khung leya sini fine Inter Milan hi an chakani champion lai PSG an chak zolova English club Newcastle mikhwalin gol khat veve khungin anin ne tok heng gol ni te hi farsa falut veve ania
minute riana PSG hian Vitinha mangin ma an hruaya first half additional time minute somli pasarina a Newcastle hian Joy Willock mangin an shoot vele a goldang lubel talovin point khat ve an hlo chuak ani Spanish champion Barcelona in an mikhwal Copenhagen goal khatin an ne boka Barca goalie te hi Robert Lewandowski Lamine Yamal Rafinha le Marcus Rashford te khungania Copenhagen golom chhun hi minute lina a Victor Duason khung niin Copenhagen hian ma an hroi ma sak nuwa mual nei tu Barcelona hian goalie in an chang leta phu takin point hum an hlo chuak ani Italian champion Napoli an tloma English club Chelsea mikhwalin gol nga luna mecha hian minute sompakwana mikhwal team Chelsea hian Enzo Fernandez a penalty goal mangin ma an hruaya ma se minute samthum pathumna Napoli hian Antonio Vergara goal mangin an shoot vele a minute somli pathumna Rasmus Højlund an Napoli ma a hroi pui zui hun chan vea mual nei tu Italian club Napoli hian ma an hruai ma se second half a Chelsea chethata zokin minute samruk pakhana Joe Pedro mangin an sipuran suta minute samriat panhina Joe Pedro bokin khung belin Chelsea hian second half a goal ni an khung bel le goal an chua bel lo mangtangka in goal thum goal ni Napoli hi an le thala point thum an hlo chuak ta ani English club tha Manchester City point Turkish club ro pui Galatasaray an neya heme cha hian minute som pakhatna a tun hnaya goal a khung hlei theilo awanga soisel tok na sa Erling Haaland an goal ma hroi khungin minute somni pakwana Ryan Sergian a khung bel vele boka hemenu hian goldang lubel talovin Manchester City hi sinhi fain an chakani English champion Liverpool in an mikhwal Karabakh an dim lo leya siruk finance of heme cha hian Liverpool tan Alexis McAllister an goal ni khungin Florian Wirtz an goal khat a khung boka Mohamed Salah Hugo Ekitike le Federico Chiesa ten goal khat theu an khung bokani Liverpool hian goal ruk aya tam khung narem chang an nei tha hleya ma se hun tha an nei dangte gola an chantir thei bik lo awangin goal ruk bak an tlin talawa olsam takin phu takin point hum an hlo chuak Dutch club ro puizingami PSV an tloma an mikhwal Bayern Munich in goal ni goal khatin an ne heme cha hian first half a goal alut lova second half a goal thum alut thunga minute samnga pariana Bayern hian Jamal Musiala mangin ma an hruaya minute samsari pariana PSV hian Ismail Saibari mangin an shoot vele ma se minute ruknuwa minute somriat palina a Bayern hian Harry Kane mangin an khung bela goldang lubel talovin Bayern Munich hi goal ni goal khatin an chakani heme cha hian minute somkwa palina red card phorania PSV player poimo Mauro Junior an choin PSV hian player tlem zokin atop an kharani season mangtha Arsenal in an mikhwal Kairat Almaty golthum gol ninan ne boka Arsenal he minute nina a Victor Gyökeres mangin man hruai ma se minute sarina Kairat Almaty hian penalty mangtangka in Jorginho penalty goal mangin an sipuran suta minute sompangana Kai Havertz an Arsenal tan khung velein minute samthum parukna Gabriel Martinelli an Arsenal tan akhung bel vele boka Arsenal hian first half a golthum gol khatin man hruaiani second half a ero goal alu bel theilok lova additional time minute somkwa palina a Kairat Almaty hian Ricardinho mangin an khung bela goldang lubel talovin Arsenal hian golthum gol nia chakin point hum an hlo chuaka anni hian league phase a match riat an khela nen chang 5 vekin Arsenal chau hi season kalmek Champions League a match khelto zonga chak 5 vek om chun ani zui ta zel in kheldanga Benfica khelmola Real Madrid lenglutin goal rukte meu aluta he match hian Real Madrid hian ma hroi ma sain minute samthumna Kylian Mbappe an Real Madrid hi ma a hroi puya ma se minute samthum parukna Andreas Gelderpan Benfica tana shoot velea first half additional time minute somnga na a penalty atangin Vangelis Pavlidis an Benfica ma a hroi pui zui hunchan vea mual nei tu Benfica hian goal ni goal khatin ma an hruaya second half a in khel munam chun zom zelin minute somnga palina Benfica bok hian Andreas Gelderap mangin an goal thumna an khung lea hemenu minute somnga pariana Mbappe an Real Madrid tan goal khat akhung vele goal thum goal ni ani nuwa po hian boruak asang chun zom zela Benfica hian point thum mai ba ka goal difference a inti thatbel anmamo awangin goal khungbel antum hle antum hi hun top don haya ti hlotling bokin additional time minute somkwa pariana an goalkeeper Anatoly Tubinan chiang setin atau gola Benfica hi goal ni in Real Madrid laka hian an chakta ani
he mecha hian additional time minute samkwa panina a Real Madrid defender Raul Asensio an red card a choya minute samkwa pasarina Real Madrid forward Rodrigo an red card choi bokin Real Madrid hian red card panila yan choya player panila ya tlem jok chungin atopan kharani Real Madrid le Benfica in machon ma hian din mun chezo ka ding chu Benfica an nia Real Madrid ero an din mun a tha hle direct a round of 16 lut turin draw result chau an mamoa ma se chu an hlo chuak zo ta si lova Real Madrid hian direct in round of 16 an lut thei ta lovani chu wangin playoff an khel angai pha dona round of 16 lut turin round dang an paltlang le phot atul don Benfica hian goal nia Real Madrid an ne theinan hun top don heya an goalkeeper in goal poimo tak maya khungania kha goal kha alu hlea achan soifiata ila kha goal tel lo khan Benfica hian goal thum goal ni in Real Madrid hi an ne theya an mamo point thum an sual chuak thei tho chu wangin goalkeeper tawlu kha enge a hlut viau bik na ti zona aom theya achana chu lubik te renge le ti hi ani achan chu Benfica hian point thum chau an mamo lova goal difference thazok nei an mamo tel Real Madrid an ne khan point thum an hlo chuaka an goalkeeper in goal a khung vele chia khan goal ni margin in Real Madrid an ne ta chia an goal difference pani in apung tichuan kha khan table angong tadaya Benfica ang thawa point kwa nei Marcel in Benfica hian goal difference an nei that pha French club Marcel hian goal difference -3 an neya Benfica hian goal difference -2 an nei ta chia boka chu wangin goal difference a an that jok na mangchangka in Benfica hian tebula somni palina an lua point kwa nei dang Marcel mai baka Pafos le Union Saint-Gilloise te chunga omin tebula playoff khel phak turjinga anom phak ta chia ani an goalkeeper khan tau goal lo ta sela Benfica hian playoff an khel phak lo chia ang Champions League ka danan man meka League Phase B ka hian point in zat te chu an goal difference manga chinfel an nia goal difference a an la in tluk zel chuan goal khung zata chinfel le turan ni chuta chon Benfica a in Marcel hian goal an khung tam zo ka hetiang ani awang hian Benfica tan chuan goal difference a that jok ngei atula an goalkeeper khan tau goal lo se chuan Benfica hi goal thum goal nin an chakanga Marcel hi Benfica chunga an omanga Marcel zok hian playoff an khelang tichuan Benfica hian playoff an khel phak lo thung don ani ma se the special one Jose Mourinho now 10 thil special tin special takin knockout round anin langkai ti hian UEFA Champions League season kalmeka league phase 2 an khel zota timin el samthum paruk ten match ria theu an khela Arsenal chau hi full point nei om chun nin khel ria ta an chak 5 veka point somni pali an hlo chuak panina Bayern omin point somni pakhat an neya pathumna Liverpool in point som pariat nein palina Tottenham in point som pasari an neya pangana Barcelona parukna Chelsea le pasarina Sporting baka pariat na Manchester City ten point som paruk theu an nei boka tebula asang pariat chin hi dareka run of 16 lut an nita bokani tichuan an hnuaya hian pakwana Real Madrid omin somna Inter Milan nen point som panga veve an neya som pakhana PSG le som panina Newcastle ten point som pali veve nein som pathumna Juventus som palina Atletico Madrid le som pangana Atalanta ten point som pathum thewan neya som parukna Leverkusen in point som pani nein som pasarina Dortmund le som pariatna Olympiacos ten point som pakhat veve an neya som pakwana Club Brugge le som nina Galatasaray baka som ni pakhana Monaco le som ni panina Karabakh ten point som theu nein som ni pathumna Bodo in point kwa an neya som ni palina Benfica in point kwa vek an nei boka tebula pakwana atanga som ni palina te hian playoff an khel don ta ani point kwa nei zinga som ni pangana Marcel te som ni parukna Pafos te som ni pasarina Union Saint-Gilloise te hian Benfica le Bodo a in goal difference an nei chiat zo ka wangin an ni hi top 24 zinga an tel phak talova goal difference a an niam zok awang chawin Champions League atangin an tlata ani anni baka hian somni pariatna PSV te somni pakwana Athletic Club te somthumna Italian champion Napoli te somthum pakhanna Copenhagen te somthum panina Ajax te somthum pathumna Frankfurt te somthum palina Slavia Praha te somthum pangana Villarreal le somthum parukna Kairat Almaty te hi Champions League atanga tla an nia team som pani an tla
an zinga hian table monglama om team pathum Slavia Prague Villarreal le Kairat Almaty te hi match riat an khela chak zomi lo om chun an ni Champions League a hian league phase B hian final thlenga ati chian sa thil then khat awma chu playoff te round of 16 te quarter final te semi final le final te heng round ranga in ma chon theimi lo tur te hi enge mozat ati chiang ngal thina chung chu soikai don ta ila tebula pakhanna atanga parianna a mor bok te Arsenal Bayern Liverpool Tottenham Barcelona Chelsea Sporting le Manchester City te hian playoff khel an ngai talova direct in run of 16 an lut run of 16 a an ma chon tur te hi tebula pakwana atanga somni palina te hian anti chiang don ta ani run of 16 lut tur zon na playoff khel tur tebula pakwana atanga somni palina te hi anin ma chon dan tur video masalama te po kan seifia to kha playoff khel tur jinga hian pakwana atanga som parukna te hi seeded an nia an ni hian playoff match double leg ka khel tura second leg hi home ground na an khel don ani chu seeded an ni awanga an ham thatna ani tebula som pasarina atanga somni palina team pariat te hian playoff a hian first leg hi an home ground na an khelanga second leg ero away a an khel angai don achan chu unseeded an ni wangani team som paruk playoff khel tur jinga asang pariat hi seeded an nia aniam pariat hi unseeded an nia chu wangin home le away a an khel dan tur po ain rem fel savek seeded team te le unseeded team te hi playoff a hian anin ma chon dona seeded team ve emo unseeded team ve emo playoff a hian anin ma chon theilova chu wangin unseeded team tan chuan tal chua chance a cheta dewani an khel dan tura tebula pakwana Real Madrid le somna Inter Milan te hian tebula somni palina Benfica le somni pathumna bodo te a hian akhoyama jok hian ma chon dona pakwana Real Madrid hian Benfica emo bodo emo an ma chonanga chutiangin somna Inter Milan hian bodo emo Benfica emo hi an ma chon don tina ania pakwana Real Madrid le somna Inter Milan te hian somni palina Benfica le somni pathumna bodo te hi anin ma chon sem don tina ani chutiang zelin tebula som pakhanna PSG le som panina Newcastle hian somni panina Karabakh le somni pakhanna Monaco te hi anin tum sem dona som pathumna Juventus le som palina Atletico Madrid hian somnina Galatasaray le som pakwana Club Brugge te hi anin tum sem don boka som pangana Atalanta le som parugna Leverkusen hian som pariatna Olympiacos le som pasarina Dortmund te hi anin tum sem don bok chutiang chuan anin ma chon dona avain match riat awm don tina ani chuta tanga achak team pariat te chuan direct run of 16 lut te anfin vele dona direct run of 16 lut te bula pakhanna atanga pariat na tenen run of 16 match an khel chun zomanga ti chuan quarter final semi final le final 10 azuyang ti chuan run of 16 a in ma chon tur an po huna te bula pakhanna atanga pariat na direct run of 16 lut te hi seeded an ni vele anga playoff kaltanga run of 16 in petling team pariat te unseeded an ni vele thung don seeded team te hian second leg match hi an home ground na an khel don boka hei hi direct run of 16 lu ham thatna kentel zinga mi ani heta hian te bula pakhanna atanga palina a mor bok te phei hi chuan quarter final anin pet kai ani point second leg an home ground na an khel zel dona league round na an che thatna kentel ham thatna hian quarter final thleng adai don tina ani chu ma se quarter final round thlen ma a an mani ne tu pet la tu anom chuan a pet la tu te chuan he ham thatna hi an lak sak don thung ti te po kan seifia to kha ti chuan hemi pialam hi shoot tel talokila te bula pakhanna Arsenal le panina Bayern Munich hi final match cha lo chuan anin ma chon thei to don lova final kalkong hi pani an siama chuta chuan te bula pakhanna le panina hi kong ran ve a anda pool ran ve chi ran ve te po ati theyang chu Arsenal hi pakhatna anisia Bayern po panina anisia chu wangin anni pani hi final match cha chau anin ma chon thei to dona run of 16 quarter final semi final te anin ma chon thei don lovani te bula pathumna Liverpool le palina Tottenham te po hi run of 16 quarter final le semi final te anin ma chon thei don lova chi shana anom ngei angai don awangin final match cha chau anin ma chon thei don te bula pangana Barcelona le parugna Chelsea te po hi anni thawa chi shana anom ngei angai awangin
final match cha chau anin ma chon thei do do na te bola pasarina Sporting le pariat na Manchester City te po hi an ni thowa round of 16 ate quarter final ate semi final ate anin ma chon thei don lova chi chana an omangai do na final match cha chau anin ma chon thei don ani hetiang ani awang hian a haudon le mai in lo tingo tange Ngaihnawm viau dana oma chu draw an nei huna round of 16 draw in a hril do na round of 16 draw a final kalkong tri pahnia om turan po huna Arsenal, Manchester City, Barcelona, Liverpool, PSG, Real Madrid te hi heng club lian pui te hi tri pakhata om ho thei an nia an om ho vai chuan round tin anga lel omang final lu in chu team lian ho kan munwal thei tlat ani chuwangin run of 69 ma chon turte an po huna tri khata om ho azirin boruak al hluayemo al hluai chuang lawemo in aom thei don ani Direca run of 16 lu team pariat ten an ma chon thei tur po achiang nga la chungte chu belta lo ila an ma chon tur nilovin an ma chon thei turte ani kan soi hi round of 16 matcha Arsenal le Bayern hian an ma chon thei turte chu Atalanta, Leverkusen, Borussia Dortmund le Olympiacos te an nia an squad quality le an form en page 1 Arsenal le Bayern te hian run of 16 hi an paltlang ngei abei sei om le Sporting le Manchester City hian an ma chon thei tur te chu Bodo, Benfica, Real Madrid le Inter Milan te an nia Manchester City hian Real Madrid emo Inter Milan emo hi ma chon na chance an nei sang le chu run of 16 match tur ania tichuan Barcelona le Chelsea te hian run of 16 an ma chon thei tur te chu Monaco, Karabakh, PSG le Newcastle te an nia run of 16 match hian Barcelona le PSG in ma chon emo Chelsea le PSG in ma chon emo te hi kan mu theina chance asang le run of 16 match vek Liverpool le Tottenham ina an ma chon thei tur te chu Club Brugge, Galatasaray, Juventus le Atletico Madrid te an ni ole khatichin kha nizana Champions League in elna khel chhun zomina result ina a hrin chhuat thil te le tebula team sang din munina a ngong thei malam hun kalzel tura an ma chon thei tur te le tul dang kan soizal thei chu ni le photro se